Balik ka muna to Q. Okay? Yes, yes. Sound check. Sound check.
Diyos maray na aga po mga tugang. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone pasalamat, huli kan mga ngangangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Hinaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatay ang ina, ang padusang balik ang pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinabang, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na Ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ipamibi. Isabay man po niya to sa pamibi ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat ni Juby Loquinario. Pasasalamat na ni Gemma Nakama. In honor of the Immaculate Heart of Mary, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ni Lorena Sarmiento, Bong and Jinga Payaw and family, Carullo family, Sarong devotee, ni Mr. and Mrs. Chotimo and Lobiano Jr. and family, Canolasco family, Thanksgiving man, Leo and Cynthia Ramos. Special na intensyon, dulot ni Johnson Abainsa, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, guidance of the Holy Spirit in physician licensure examination, dulot ni Jane Palmes. Special intention man, dulot ni Jefferson Ryan Lee, Can Garcia family, for the continuous healing of Savvy Marie Magdaraog, dulot ni Madonna Magdaraog. Special na intention man, Kristang, safe travel and flight of Joseph, Syra, and Shaina Kasi, dulot ni Joseph, Connie, Mina, and family. To pass the examinations, dulot ni Anne Sapphire. For guidance to pass the PLE, dulot ni Sarong Devotee. For safe travel of Jeanette, Sheila, Gina, and Lynn on April 8, 2025, dulot ni Lynn Nolasco. To pass the successful physician examinees, dulot ni Maria Teresa B. Refugia. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Lorenzo and Josepina,
dulot kan Dumikil family. Sa kalag ni Nilda and Reynaldo, dulot ni Mildred Baldo Berango. All Souls, dulot ni Mildred Baldo Berango. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupado Cantara and family. Sa kalag ni Juan and Gloria, Pilar, Silvia and Antonio, Ruben, Hihino, Andrew Juanito, Miriam, Roland Bendon, Francisco, Mikael, Jaime, dulot kan Asupado Cantara family. Sa kalag ni Rosita, dulot ni Emma Chan. Sa kalag ni Soledad Uy Boko, dulot ni Denny Palangka and family. All Souls ni Mildred Baldo Berango. Hilario III, dulot ni Mildred Baldo Berango. Sa kalag ni Celestino Asin Epifania, dulot ni Irene Palmes and family. Sa kalag ni Eduardo Sr., dulot ni Bong and Jean Gapayaw and family. Sa kalag ni Elfren, dulot ni Eva Flores. Soledad Oy Boko, dulot ni Rosie B. Asupado Cantara and family. Sa kalag ni Carmen, dulot ni Asupado Cantara family. Sa kalag ni Paulino, dulot ni Telma Padre and family. Sa kalag ni Pablo Jr., as in death anniversary ni Elisa, dulot ni Nanette del Castillo. Sa kalag ni Betty, dulot ni Rowena Buban. Sa kalag ni Rosita as in Angel, dulot ni Roda Moya family. Sa kalag ni Emmanuel and Teresita, Nestor and Darwin, Dominador as in Violeta, dulot kan Montero family. Sa kalag ni Manuel as in Natividad, Edgar and Benjamin, dulot ni Eddie Andes. Sa kalag ni Sonia, dulot kan Perea family. Sa kalag ni Cesar, dulot ni Tess Marbella. Sa kalag ni Erlinda, dulot kan ni Elmer Villarasa and family. Sa liwat Diyos maray na aga mga tugang, ngunyan po Domingo, ikalimang simana, kang Kwaresma. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon.